turabasuhuje inshuti bakunzi ba Mugisha Group Time kandi rero tubahaye ikaze aho muri mu bice bitandukanye abari mu majyaruguru mu majyepfo ndetse mu burasirazuba n'uburengerazuba tutibagiwe kandi n'abari mu mujyi wa Kigali. N'umwanya rero n'akanyamuneza kenshi tuba tuje kubagezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa mu mikino cyane cyane hano mu Rwanda. Muri kumwe rero nanjye Ntamunoza Calixte ubifurije ikaze ndetse no kunogerwa n'ibyo murimo byose, ndetse natwe tubagezaho amakuru atandukanye. N'amakuru rero turi bugaruke hano mu Rwanda yibanda cyane kuri transfer rero, aho amakipe akomeje kugenda yiyubaka asahuranwa abakinnyi andi yongera amasezerano yari afitanye n'abakinnyi, andi bayatwara abakinnyi aririra mu myotsi. Rero ni ibintu bigeze aho biryoshye cyane ko iri soko ryacu ryo mu Rwanda riba rifite abakinnyi bake rero twakita ko bashoboye. Amakipe rero akomeje kugerageza kwiyubaka cyane amakipe azasohokera igihugu akomeje rero gushakisha abakinnyi, kubera yuko igihe ntarengwa cyo kuba batanze liste rero z'abakinnyi bazakinira aya makipe ari igihe kigeze ku itariki 10. Rero bivuze yuko izi kipe zisigaje iminsi mike zigomba rero kugura abakinnyi bagiye batandukanye. Ntekereza ko ariyo mpamvu izi kipe ziri gushyiramo imbaraga kandi zikamena agafaranga kugira zigure abakinnyi. Iyo ni ingingo ya mbere turi buhereho tuvuga abakinnyi bongera amasezerano ndetse n'abaguzwe. Baza gukomereza kandi ku mugabane w'i Burayi muri transfer zitandukanye ndetse n'amarushanwa ya Euro nayo ageze aharyoshye, ko twamaze kubona ikipe zizahurira kuri finali izarizo. Ni kuri cyumweru rero aho ababishoboye bazareba match ziryoshye cyane, match rero za Euro finali, aho bazabona Umutaliyani ndetse n'Umwongereza bahatana, ndetse ku rundi ruhande mu rukerera bakongera bakareba Argentine, Neymar na Messi bari guhangana. Rero ni Argentine izaba ihura na Brazil kuri finali ya Copa America. Ni ibintu rero bimeze neza cyane muri iyi minsi. Abakunzi b'umupira w'amaguru bari kuryoherwa cyane. Turaza kandi kujya no ku matransfer atandukanye aho bidasubirwaho kandi bidashidikanywaho. Birumvikana neza cyane ko umukinnyi Sergio Ramos yamaze kugera rero mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Byose rero turabigarukaho mu kanya katarambiranye. Nyuma y'akanya gato rero reka tugaruke tubagezaho aya makuru mu buryo burambuye, twongera kandi kubaha ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza. Rero ikipe ya APR FC yamaze kongerera amasezerano abakinnyi bagera kuri 3 ndetse inagura umukinnyi ukomeye cyane rero imukuye muri mukeba. Ikipe rero ikaba ikomeje kwiyubaka ni nyuma yuko yasinyishije Sabimana Aimable ndetse na Kwitonda Alebaka. Akaba rero ikipe yongereye amasezerano y'abakinnyi bamwe na bamwe iyi kipe rero igenderaho. Ku ikubitiro rero yongereye amasezerano umukinnyi wayo ukomeye rero ukaba ari Manishimwe Djabel. Uyu rero akaba yarinjiye muri ikipe avuye muri mukeba Rayon Sport muri 2019. Akaba rero yarasoje amasezerano akaba yayongereyeho imyaka igera kuri 2 akinira rero iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Nkuko rero mwabibonye uyu ni umukinnyi ukomeye cyane wagenderwagaho muri ikipe. Ni umukinnyi ubona yuko afate runini ikipe ya APR FC, yagiye ayifasha cyane muri byinshi yagiye igeraho. Rero biravuga yuko uyu mukinnyi yahawe agatubutse n'agafaranga gafatika kabisa muri iki gihe cy'imyaka 2 yayisinyiye. Yahawe miliyoni zigeze kuri 25. Yitwa Rwabuhihi Aime Placide. Rero n'imyugariro nawe warusoje amasezerano muri APR FC, aho rero yari yasinye imyaka 2
avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Rero ubu nawe rero akaba yasinye imyaka igeze kuri 3, aho bivugwa yuko ikipe ya APR FC yamuhaye miliyoni zigeze kuri 15 z'amanyarwanda. APR FC kandi ikaba yongereye amasezerano ya Nizeyimana Juma, nawe wari wararangije amasezerano ye. Ni umusore nawe rero twabibutsa ko yasinyiye ikipe ya APR FC imukuye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Uretse kandi aba bongereye amasezerano, ikipe yaguze umukinnyi ukomeye cyane imukuye mu ikipe ya Rayon Sport. Rero yashatse kuva muri 2019 yagiye imushakisha ariko ntibikunde kuko yari afite amasezerano y'iyi kipe ya Gikundiro. Umukinnyi rero akaba yarakomeje kunamba ku ikipe ya Rayon Sport aho yarayimazemo imyaka 4. Tubibutsa rero ko uyu mukinnyi yageze mu ikipe ya Rayon Sport avuye muri pepinieri. Yakomeje rero kugenda aramba mu ikipe ya Rayon Sport, aho rero ikipe ya APR FC yakomeje kugenda imushakisha ariko bikanga. Gusa nk'uko bavuga bati akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye, kandi umukinnyi ikipe ya APR FC yashatse rwose ngo ntago biyinanira. Birangiye rero rusibiye aho ruzarengera, maze ikipe ya APR FC yegukana Mugisha Gilbert. Uyu rero amakuru avuga yuko uyu musore yishyuwe miliyoni zigeze kuri 17 mu gihe rero cy'imyaka 2, akazajya ahembwa ibihumbi bigeze kuri 900 buri kwezi. Ni ikipe rero ya APR FC ikomeje kwiyubaka bikomeye, ishaka imbaraga isiba aho yagiye ibona ibyuho mu mikino yashize, kugira rero mu gihe izasohokera igihugu izitware neza kabisa, aho rero izasohokera igihugu nk'ikipe yabaye champion iwayo. Ni rero ni CAF Champions League. Vuye kubasinya amasezerano ndetse n'abayongera, reka dukomereze muri APR FC aho bivugwa yuko umukinnyi wayo ngenderwaho kandi ukomeye cyane yitwa Manzi Thierry rero wakiniraga ikipe ya APR FC. Bivugwa yuko yerekeje mu gihugu cya Georgia, aho rero yagiye gukina nk'uwabigize imyuga. Rero akaba ari myugariro ndetse akaba na kapiteni w'ikipe ya APR FC. Yamaze kuyivamo rero ni nyuma yuko asoje amasezerano y'imyaka 2, akaba rero yerekeje mu gihugu cya Georgia. Uyu musore rero yinjiye muri APR FC avuye muri Rayon Sport. Ubumanzitse rero amaze gusezera bagenzi be, aho nyuma yo gusoza amasezerano ye azerekeza mu cyiciro cya mbere hariya mu gihugu cya Georgia. Uyu musore rero Manzi Thierry yamaze kwerekeza mu ikipe yitwa FC Diragoring, ndetse yamaze no kwandikwa nk'umukinnyi izakoresha rero mu mwaka utaha w'imikino. Rero ikipe ikaba yarasoje shampiyona iheruka iri ku mwanya wa 4. Bigaragara rero yuko shampiyona rero y'ubutaha izaba imeze neza, kandi dore amakipe akomeje kwiyubaka, aho umusaruro rwose wa Rayon Sport ukomeje kuba mwiza cyane, aho rero APR FC ikomeje gusarura muri iyi kipe nyuma yuko no mu myaka yashize byagiye bigaragara ko igenda iguramo abakinnyi batandukanye. Rero uyu Mugisha Gilbert akaba yavugishije abantu benshi cyane rero nyuma yuko avuye muri Rayon Sport yerekeza mu ikipe y'ingabo z'igihugu. Tudatinze rero reka aya makuru tuyakomereze ku mugabane w'u Burayi, aho bigoranye cyane, bigoye mu mukino wari ukomeye cyane. Ikipe y'igihugu y'Abongereza yageze ku mukino wa nyuma wa Euro 2020. N'umukino rero wasabye iminota 30 y'inyongera kugira ngo Abongereza batsinde Denmark. Byari muri kimwe cya kabiri cya Euro. Rero bahita bagera ku mukino wa nyuma bazahura n'Ubutaliyani. Mbere yuko umukino utangira, kapiteni w'igihugu w'Ubwongereza rero ndetse n'ikipe y'Abongereza muri rusange bakoze geste nziza cyane. Rero uyu nguyu akaba ari Harry Kane wahaye mugenzi we wa Denmark Simon Kjær umupira wanditseho wasinyweho n'abakinnyi bose ba Three Lion. Rero zikaba ari intare eshatu nk'uko ari izina rikunda kwitwa ikipe y'igihugu y'Abongereza, wanditseho Eriksen nimero 10. Ni nyuma rero yuko Eriksen yagize ikibazo cy'uburwayi rero akagira crise y'umutima, ariko ubu nawe wagaragaye kuri uyu mukino. Denmark rero yatangiye ikina neza cyane, dore ko
mu minota ya mbere ku munota wa 30 rero yabonye igitego gitsinzwe na Mike Damsdale ku mupira rero w'umuterekano wa yate kufra nziza cyane ayicisha hejuru y'urukuta rw'Abongereza, maze umunyezamu ntiyamenya uko bigenze. Amakipe yombi rero yagiye agerageza uburyo butandukanye, ariko umunyezamu Pickford akigaragaza neza cyane, ndetse n'umunyezamu Schmeichel wa Denmark bose bakagerageza kwitwara neza. Umukino rero waje gukomeza, maze Abongereza babona igitego rero kitsinzwe n'umukinnyi wa Denmark. Umukino urangira ari 1-1. Biba ngombwa rero yuko bongeraho iminota igeze kuri 30. Ku munota wa 15 rero w'iyo minota 30 bongeyeho Raheem Sterling yakorewe ikosa, maze arbitre ahita atanga penalty. Ni mu gihe rero ubwo penalty yaje guterwa na Harry Kane, ariko arayihusha, habura umuntu watabara kabisa ngakureho baro, maze asongamo igitego kiba kinjiye gutyo. Nuko rero umukino waje gukomeza bigera aho urinda urangira ari ibitego 2 by'Abongereza kuri 1 cya Denmark, maze Abongereza nyuma y'imyaka myinshi cyane kabisa igeze kuri 50 bisanga ifinali y'igikombe gikomeye kabisa bahataniraga. Rebe yuko rero bazitwara neza imbere y'Abataliyani. Tudatinze rero reka dukomereze muri transfer zitandukanye, aho bidasubirwaho bidapfa bidapfuka umukinnyi witwa Sergio Ramos agiye gukinana n'uwo bahoze bahanganye igihe rero yarakiriye muri Real Madrid. Akaba rero agiye gukinana na Neymar. Rero akaba agiye gukinana na Neymar mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Yatangaje rero ko yamaze gusinyisha myugariro Sergio Ramos imyaka igeze kuri 2. Ni kuri uyu mugoroba rero aho Paris Saint-Germain yabaye iya kabiri muri shampiyona umwaka ushize, yatangaje ko yasinyishije myugariro wahoze ari kapiteni y'ikipe ya Real, ndetse akaba ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Espagne. Rero akaba yamusinyishije amasezerano agera ku myaka 2 akinira iyi kipe y'i Paris. Uyu mukinnyi rero aje akurikira Wijnaldum wavuye muri Liverpool, ndetse na Ashraf, bose bamaze gusinyira ikipe ikaba ishaka igikombe byanga bikunda cya Champions League itaha. Ramos rero w'imyaka 35 ageze muri PSG ku buntu, aho yavuye muri Real Madrid asoje amasezerano. N'ahantu rero yari amaze imyaka igeze kuri 16 yose. Reka rero turebe uyu mukinnyi ko bizagenda bimuhira hariya ikipe ikina Ligue mu Bufaransa. Amakuru yacu rero atandukanye naha tuyasoreje, tubifuriza guhirwa mu byo muri gukora byose, ndetse tubifuriza no kurangwa n'umurimo unoze. Mukomeze kugubwa neza rero no kugira ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Ntamunoza Calixte. Imana ibarinde.